Ketua bicu. Ini mau dijemput. Boko ko na, boko ko ya, boko ko. Ya boko na, ya. Pon na ya. Kilo ra gua boko ra cek nama tamu. Udi mo kanim ka aga. Sorong mama. Surutan mapitang. Ala itu ini. Kalau tak kena diagri bombe. Jamak aja yang muna ikumat aja kalau jamak aja yang muna karo. Pakai makaro den karo. Den mikri. Wah, ini nono di masa satu kali dulu. Ada lagi dari kami dia dari tinggal. Kapan cepal sih? Ini mau biay. Ayo ini tuh. Mabi ko tuh kan akhir. Siapa? Udah kebetulan aja. Pondasi Bandung. Mana ini? Ayo. Mana mai? Tenda. Ano biar tenda bosi. Tenda aja. Nasalin meli bosi. Iya, sesimul yang luar biasa pakai celana. Sama ya anu tahu mari bersihkan anu. Kalau nanti dia ke sepi kontangnya itu ada nak بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا عباد الله أنت عبد الله اذكر الأهل الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق
وأن الحساب حق، وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق، وأن الله يبعث من في القبور،